no num aboy makwaba eba DAWURO part 2 eso yenhwe ensema eto dwa ewom ebie amane boaso ye no ade to dwa se enei sa wo hwe asoafo bi ne o mabedi ekire a wo mankasa fi wo mu pem se o mobosumi akatua wo agye no o mbechem efa tesi echem mienu a wo de efa ebekọ COVID-19 National Trust Fund no emo enti 50% o mbosumi akatua he no mde kọ foto a etisei emo o mampanyi enedi kan hyase leadership by example o de ne bosumi miensa akatua nyina abo afore amasa COVID-19 Trust Fund no he na o mampanyi abedi eche Dr. Mahmoud Baumia eto aso afei dia asoafo abedi eche na afei chief of staff any secretary to the president, secretary to the cabinet, presidential staffers any ace more presidency nyina ese wo mo bosumi akatua wo mo agye no emu ohanche mu aduonum 50% de abosumi mienu a edi yanim no wo mo de bo afore he de ama COVID-19 National Trust Fund na ekoba ne sa ebetumi aboa ama foto no emu ayedu na abanya sika kakra e de aboho ebra when am so my chief of staff mami akosua frema ose opare wo de ato controller and accountant general's department enim say na mpanyufo no ese enti sakatua no edu so a wo ntim pomfri ho ansana de aka no watumi ede atua wo eka enne ensem we ababeto edwa Aswafo hwenuane ni kwa honsam so owura usafi yese sa bre ya omampanyi ahye se na watwe mienu kumase tema ene enkran ne kaso na obi a nhye fie no ehun hia so omanfo de ahopepre gidigidi beso anuane bebre na agu ehun hia na de ntia wo ka ne se wo se na watwe mienu pe enye na watwe miensa ena enye bosome nti wusu anuane a na waso akosi dabai wo hye se enya de a ehun hia kra na onobo usafi yese se wo hwema enuane bebre ena Ghana yewo ewo memu ye kase ye cha ebeso manfo so pa enti ehun hia so manfo ebema wani abre wo ho ade ya meto weto da bi da so ehun hia na otwe mienu kakra obenya na atodi na enson efi okon se niema ebe yie na COVID-19 no figures no kra nkosora na chese yebesa atena edadem se de etina enti ohun se ehun hia kra so manfo di ayemhihie besoa enuane egu se wo mu di sie na ni nyina mu ene wo ka se senke ye ni enuane drodro na ye krefra mono ne bade a ni aka se de won esua enso they planting for food and jobs adaroma any rearing for jobs nti emu ye jan ni ekumbere na enuane nsu ye no ani edibi ni edua bi nti ehun hia kra se omanfo di ayemhihie se yesu enuane wo se eno de omanfo ma enye twam kabia Yabeko epoe mantam emu na amane boy efi wo eto dwa ene se empanyifo mu di djuma e wo St Joseph Hospital e wo Kofodua ese wo manya case baako a wo mususu se yaye COVID-19 na no kra no omanfo bi kika se case na nya baako eyemienu no se enye no kre baako e na omanya wo mususu se yaye COVID-19 Michael Kofi Mahai Michael Miniaba What you mean come how? Yeah, me how minia. Boko de. Nyame ti ase. Ya quarantine you. Eh asemu nanso yeah front line is in be adwuma. Sa, yanyi nchemu nei. Yeah, penifo a eda St Joseph abanya sabia ewo ye pie mantem wa metwe Kofodua e de atwa access ensema omanya efa coronavirus ho no nipa ba ko pe na wosusu se wenya yadoa ye friend no coronavirus ni bi na nipa mienu so no manfo ene nam a omo kanom na no kwenya me no fiti embrei ene start sha se ensemba betuja my name ye kwani medical superintendent a ye friend no Dr. David Kupualo ekotwetwe ko ndo chese abaye ya obedi a wenya fishia edumifia na second hand niema te say fridge ni TV ni machines a esi amononi eba no enu bi na ye okonkan na okofa ebeton Kofodua hanom na okobaye be na wotwemienu ni na o te say ne huna munye ne fine ene so mre na ba na obaye no omohwe niema ewowo coronavirus no ho ene se ne omohwe na oye ne ho fa na no msu say ebia coronavirus media na say COVID-19 ni bi na sa ni pay wenya ne sayo no me no ekase apomuden penefoni bi atwe ni moja som ni kunduguti akoyehwem nanso tabra me no kase de ade a quarantine no oma quarantine ni bia owo St Joseph abanya sabia ho Dr. David Kupualo de to menim say
eye na busuafo ene ompanifo no madi nkita ho nyina no ade apomuden na so no ekwakọhwe mu nyina akiri kwan na omonso ya wetwetwe mogya na ya hyefe ebia na bibisa na aba enkofo omoso sa bi etimi no kasa de apomuden panifo mo hwe Joseph so chese asemo manya no eye nipa baako na mususu se ebia wanya coronavirus media omugusu ya hwehwemu akwahwe na busuafo na omonso ya quarantine won bi na mbom omanfo enkomakoma ntom yam entrese eye fear and panic and as ehu a omanfo abo afa yade no ho edos dodo apie mantem an mo de pop ba ene mun checking you say minya covid-19 bia owo ho na obi aba ma me hu fa ya o say de covid-19 bia ba be sure say de bi entisa omanfo nya akomakoyem na omunya obunema na mmom protocols and as niema apomden aso na share say yenye no eno omanfo nhwe na mo fendi dwuma ewo eye kofodia enne potemra na mi aba amaneba efisi Joseph Sepai no Michael Akofi ebema mo ene ejuma yenko atebubu ba yeboa ye dia ma untimi nto adan a yesi omanfo dimirika bribri ne efum ba yire ne fa wodwane so a enwanwa amanebo ayeden pa kwabena manu eye na musifo ewa atebubu enti diaka bia no ye beje kwabena ma ha o Kobi ma hai. Yeah. Na atebu fo sesai. About Bayire ne bo na akosoro e so o makofum ni nyina wodwom no. The one we nya bi kura ni wa say bo no e ya de apagya kosoro. E bo na apagya kosoro because of say o say asantiman temu na fei e greater Accra no mo nhye dem for 2 weeks no obi e to de mane na busuafo. And AKYERE no, so unya bi ni. Say me bisa say mo sese no say about. Nso ba ye boa ye de untimi nto bi ni. Boa na page. Say mama ye ho akire wa. Unya hu hwe. Say ba ye no moto ba ko be say. Say ha no. First they no mo de be ma 10 cities, no mo de ko 20 cities. And at the 20 mo de ko 40. Nti boa no mo de times 2. Ejeja mokra. But ebi wo ho a ukiteska nko akwa abenya bi ato. Ukiteska abenya bi. Ukiteska abenya but e free nura no ubenya ba unya de papa. We nura no omato ni nyina de amane mo won kan ni kumase. We ubenya ye de nhye danye papa bia. Yo. Mate. Ene kwabena manu yemfa wonsi ha ye da ase ene wa manebo. Ya manebo fo esi anem e wate bubu mantam emu kwabena manu ono ena ye te ne nkan. Na ye koka soa ya mani bofo settlement o ye nya ntie se afedie aposifo ne bambofo mo won se wo ba wo mu misa hwio se wo ye essential service worker said he na wo ko o mo se domni twam rough dodo excuse bia tre bia na o mo de ma ene na lockdown no ase ne se nti enya de a wo mo emma kwan kora ene we wo ye ka udu wa ye misa hwe se wo ye media wo ye hwan san wachi ya wo nkonsa san akọ wo so ye nurse udu wo ye ntie wa no asem kora san wachi eno nko a na ekoso ka so to boot ene ne important mo san se bambofo nse se de o manfo de excuse mfiamfiam etwitwam fitia no pada eba no so mo ka so mo ye nhwe ha ebe ha adwen ene so obi abeba besen se sa na tie nso de ene na lockdown na o mampanyi se obi anhye fie no mu ne se eso eni faso nti we de ha ho kra nkopiem se wo kọ ba bia bedu bia no eyade a aposifo no ebesan wo ama wasan aba wachi ye gina we so dawura ibom edema mo no ni nyina esi nonsia ebopem a kase bo aka nyina no ye bebo abo no ede asom ye de mu nyina ase